Desde Bilwi, Puerto Cabezas, Nicaragua, transmite Radio La Voz de Dios, la señal que viene del cielo. Sientes grande amargura, dilo a Cristo, si en tu vida das, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, eres amigo mejor. Dilo a Cristo el Señor. El obrador de tristeza tienes, dilo a Cristo, si sabes de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, eres amigo mejor. No hay como el hermano, dilo a Cristo el Señor. Recordar el poder de la muerte, dilo a Cristo, en el reino es pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, eres amigo mejor. No hay como el hermano, dilo a Cristo el Señor. La 1:21. Radio La Voz de Dios. Warga kay keras master balaya kabyang Sainani takip yuwa baila mariki Witing di balbya baku pramis wan kansa Sakuna yuwa bakay Kais balbya ay wakire di banbas Kais balbya aleluya aleluya Kais balbya kas brikara kais balbya ay sa prana bani Sakuna piuwa bakay kras Ini kabaraya swakta kaya blikiba Ray daman man sa dawan ubang kara
kapit na nisin, balayado kyaray sin. Sa kuna piubada kay Kres. Kais balbia ay wakire di bandas. Kais balbia, aleluya, aleluya. Kais balbia, kas brikara, kais balbia ay sa pranabani. Sa kuna piubada kay Kres. I was put soon, lang kamredi klawibas. Warta ki bilakay, master ki balbiaka. Lilia Iwani, welcome to Taukikap. Sa kuna piulaba kay Kres. Kais balbia ay wakire di banbas. Kais balbia, aleluya, aleluya. Kais balbia, kas brikara, kais balbia ay sa pranabani. Sa kuna piubada kay Kres. La 1:25. Tawan di Labaika Radio Ka. Ya todo lo intenté y nada he conseguido. Dime qué puedo hacer, dímelo tú, dime querido amigo. Inténtalo otra vez. No te des por vencido. Jesús lo prometió en su palabra. Todo lo puedo en Cristo. Amigo, ¿qué puedo hacer si la vida se me va? Todo lo que construí de eso nada queda ya. Nadie se acuerda de mí, todos se olvidaron ya. Aquellos que un día comieron en mi mesa, ¿dónde está? Deja tus cargas a Dios, no la intentes ayudar. Él sabe muy bien qué hacer, Él es el Dios de Abraham. Si no te parece mal, ven, te invito a meditar en la palabra de Dios, eso muy bien te hará. Qué difícil es creer en alguien que nunca has visto. El aire corre de aquí para allá y tampoco lo hemos visto. Amigo, ¿qué puedo hacer si la vida se me va?
Todo lo que construí de eso nada queda ya. Nadie se acuerda de mí, todos se olvidaron ya. Aquellos que un día comieron en mi mesa, ¿dónde están? Deja tus cargas a Dios, no le intentes ayudar. Él sabe muy bien qué hacer, Él es el Dios de Abraham. Si no te parece mal, ven, te invito a meditar en la palabra de Dios, esto muy bien te hará. Amigo, ¿qué puedo hacer si la vida se me va? Todo lo que construí de eso nada queda ya. Nadie se acuerda de mí, todos se olvidaron ya. Aquellos que un día comieron en mi mesa, ¿dónde están? Deja tus cargas a Dios, no le intentes ayudar. Él sabe muy bien qué hacer, Él es el Dios de Abraham. Si no te parece mal, ven, te invito a meditar en la palabra de Dios, eso muy bien te hará. Radio, la voz de Dios. Hoy algo nuevo aprendí. Dawan Bila Baikra Radio Ka. Todo lo puedo en Cristo. Gloria a Dios. Tutniyam ni kumibani na yavisa Dawan Bila Baikra Radio Ka wawal ra ni kumibani na Dawan Latuan Kalaka Taraba mana ni kumibani wal kabiena iwa tutnikara wanaw ya tikaya pesa dawan ba yawan ni walbansa ay katakras ay latuan ka ba tara palisa bara wan brin ka sa witin nina ba mayunan kaya piyo sutra bahalaloki na hawar kara na transmisyon ka na yawan ni manani kumibani wal shermonisa mayon ra naniwal bara dawan bila holy kira na text pain kira kum shermon bia bahaya wana ni help kapalikabia ba dukyara na tutni kira dawan bila dia wisa lawan na ni Shaptika 119 bara Borska 105 dawan bilan naku wan marikisa ispel bila raw isa Salmos capítulo 119 versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Waniapti bilakat na kupaliwisa lawan na ni 119 Baraborska 105. Manbilang ba yang mini na nilam kakumsa baraing ni kakumsa yabal kira. Pahabila ba yon na ni raya ka help kapalisa naiwa bahaputa kamihta wandarawali sa yon na ni kumibani ba tihmura tau kisa. Nakitnat kara wantan kabriras anira awya ba wantan kabriras dia daw kaya ba wantan kabriras dia ay saya ba bara nampara yawan ni tao kisa. Sa kunadawan bigla ba wantaw ramang kibrebya sa kaka yawan ni wantan kabrebya anira
Auya ba? Dia daw kaya ba? Dia ay saya ba? Sutuantan ka baribya. Bahamik tanay wa tutnig kara na habil ka na kuan brin ka sa. Nahastur kayam ni na wan kupya kraw kaya dawan bilabay kra radio ka bil ka na ko. Wala kula bila yavi sa piyo ba anira iyawan aniwal aslawan yula kahbi nahawar ka na ni daw kisa piwara wan yula kahbis manani kumibani wala kula tara palibriram kama. Barawan mo hini kawan lakri ka na ni ban krayuwala na ni wan walma wan war ka na kaik maba sudawan manani kumibani ra ay blasan ka ayam ni ka ba may kan kabi. Wala kula tarayawi sa bilwi bilarawan kay kisma wan walis manani sutra para bahara sa wala na ni bilwi at naira wan munisipyo ka para wan departamento ka wala na nira wan walis manani wala kula tarabrima para bakusin bara sa wan muhinik ka wala na ni wan tasbaya put ka na winabay lawalara Honduras baku bara Salvador baku Guatemala baku rawan walis manani Panama Costa Rica wan lakula tara maikisa na hana dawan bila baikra radio ka bilwi tawan ka Nicaragua Moskitia tasbaya bil ka kumnawina yawan ni wan brin ka sa dawan store kayam ni ba ay saya wan yap tibi lakat bara wan walis man ani kumibane dawan blesen ka manani wal kabya naku wan samalkan ka wan aisan ka wan transmission ka daw sa piwara mansip ka ma uplawala ul share mo na ya ispel bila rayo sa compartir mun ma bara komentaryo kam kumdaw ma bahawal yawan ni wanwar ka na ni nakaw pa kibrihiwisa helpuan munis mabaha nat kabak ko bara naiwa tutni kara nahabila na yawan na ikuk share munisa bara kau yawan ni mayon na pain kira na ni wali wabya smalkan ka na ni sin dawan bila holy kira yang boroswala kumay si ko na sen na hashaptika 119 lawan na ni Boros ka 73 ba nakusa. Mihtam ni ay daw kram barasin ay paskram sin sila ka ay baraman lam kabila nani lan takam ni dawan bila. Yawan na ni ba dawan ay mihta paliwal paskansa bara King David bilaw isa sin sila ka ay naiwaman yang baha dawan ra makaway sin sila ka ay since lakawan kaya ba dia dukira ay lakabila kat wataw kaya ba dukira. Boros ka 93 ba isa manlam kabila na ni aya tikam na apya kan bahana ni mita raya ka ay kram bamna dawan bila. Dawan laka ba yaw na ni Rahel puan kisa nah ki wapitaw ki kaya ba dia daw kaya ba dawan laka pain kira wan suyan ba tenla para baku Jesus sampla suyan ba wan kasakalukan ka ba Jesus kat bria tan ka ba sen naha bila holy kira nara wan mare kisa bahamehta sen King David tulban kabilaw isa man bilang ba yang mini na ni lamp kasa ing ni ka kumsa yabal kira naiwa invite may monisa 3 months mandawan bila holy kiraba ay sikay kaya para ba ako maningni ka kumkaik maanik wapaya ba naha raya ka dawan wan kan nara para kaysa mayon rapain kira ni wali wan tawra impakan kaya nahasika dawan bila way kira radio ka bilwi tawan ka uwina.
Puralaya palirasin Radio. ay latuan kabasindasras guspisa ray Lura kupako kerenra liwatan Puralaya palirasin Jesus nina likunan Witin yang swagyan sakan ay lakanswing Jesus name wawina sa orginanin tas Usray saban bagus na nakisa Puplaraya bago ay paskan ay kupyain kanikan dawan kanya rasulya itin suami ay sakan Puralaya palirasin sa swara tiniwan ay latuan kabasindasras guspisa ray Lura kupako kerenra liwatan Puralaya palirasin Jesus nina likunan witin yang swagyan sakan ay lakanswing Jesus name
wawina sa orkinanim tas Usray saban bagus na nakisa Kupla raya bagoy paskan ay kopya dawan ya rasulya itin suami ay saka Puralaya palirasin Jesus maradiwan ay latuan kabasindasras guspisa ray Lura kupako kerenra liwatan Puralaya palirasin Jesus nina likunan witin yang swagyan sakan ay langgan swing tawid Jesus wawina sa orkinanim tas Baku nahawar karawan laku lapain kira bleki sa Facebook baku wanwalis manani kumibane nahawar kara bara kawanay kawal wanwali kamanani sutra wan laku la tara briram kamananara iwana ni wantawra impakisa nahawar kapain kira nane dauki nawal Para witin ay bila baikrat para ni Aisikan. Manalibuy ka atras si Lux para mayo na sinyas. Witin balataw kaya awar ka ba at ay makansabam na. Katrapuram suni mayo ni Bas. Witin kakasbri ka pura ba? Tasba kabo para lingkar mananisin paskan ba? Dawan dila baikra radyo ka. Muhkilay ka na ni Radio Wawalan ay Sutra, dawan yam ni Maimunan Kabia,
bara nanara, Bible kambasak ma, bara 1 Corinth 2:9 bawi na yawan study mo nan kabianayo ba. Bara kaysa pastawra ba wan pura sunaya. Ay sagat heaven ra ibis ma ba. Naywayang manarating ki maikis na nako na chance ka 1 gram. Radio wawal ra na ni sut rasin chance yaram sa dawan. Bilam baikra yamni ka ba. Bribia do kera dawan 1 gram sa. Barabriki wali baban suya ya piasa kuna alkibre daw kaya. Barasin wanwal ka na niras mal kaya. Master bahas spirit ka ba kumi ba niraya tawan. Makabis na ay sa luhpia spirit holy kiran ninara. Amen. Bara na ako paliwis sa 1 Corinth 2:9 ra. Sa kuna ulban karawi bako. Witin ra laton kay kinani dukiara God diara nani ready daw kansa. Baha dukia nani ba kau upla kumisin kulkras sa walras bara luki palisin kay kras. Upla nani badawan ra wal biasa kaka. Diara nani paskan ka nani ba. Listen pain kira nani wan kisa. Kuna walras bara listen nani sinuan mari kaya sipsa. Nah kibila wawal ra kaya barasin kasaklukan kabriyaya. Slilma nani ba. Pwede na ni ayabal kanusa. Anira mark mo ni mangkan ba? Pwede na ni suwiras. 1,000 and 1,000 mani na ni Luisa. Dia adar kayan ba pakat daw kisa. Kabo ba an sa bakat yan ba bahawi na luras. Pastan ka kausirpi na ni ba dawan bila walisa. Dawan ba wanay sisa ay paskan ka na ni ba. Anay spirit ka holy kira help kawal wan ay sisa wan kupyara ay sisa kaysa bila kayki kaya andiya wanay sabya ba walaya mo'y kilay ka na ni. Paskan ka na ni dawan bila wali sa kuna yawan na ni ba bakwa piyesa. Yawan na ni upla na ni ba dawan bila walra. Kan dia mo ni wan kiyama bakar nasa. Ba bila walaya baba na piya dadaw krakaya. 1 Corinth 9:2 ra wisa diawan wisa within 1 week once within ra latuan kay kinanira ay karnika bara ay since talaka tara briba marikisa witin ralatuan na niba. Kunadawan ra lukras na niba, bahamo na niba ay tangka bariras. Muskilay ka na ni. Paskan ka na ni kau upla kay kras ang kiyama sin walras. Bara lukisin kay kras na niba. Dawan ready daw kan sa ay luhpya na ni dukiara. Mandukiam yang duki. Ready daw kan sa man imahinasyon kamarasin hapo dukiara. Diaratara na ni daw kan. Batan ka ais ka upla babariras. Papaskrabui since laka yaras ka siptan ka baribiyak niya. Dawan ay bila, wan kan ba, yawan, wan pain ka dukiara, wan muhkilay ka na ni. Man pain kam dukiara, yan pain ki dukiara. Padin laka, kasak kaya laka ba? Holy laka ba? Tarasin laman laka ba? Lilia kaya laka. Sut ba? Wan papaskri kawina, wan kisa. Witin walas laten.
Kuna bapya sa kaka, nakisat uplika na ni natin ba? Proud turit painay saram tem kya marapat sa hora. Baramah ka unsa banta kuya. Baramah ka ay klabi bahuya. Laman laka apo. Holy laka apo. Lilia laka apo. Utla bilarasen. War baban utla bilara. Bako bahoy sa nanara. Kaysa kaya Isaiah 64 porra. Witi na ni bako palikaw walras bara kay kraskan. Man namyara gatwala apusa. Baha dukyasat ka na ni daw kaya. Witin ra kasakluki upli ka na ni ba dukyara. Gatwala apu dawan wala apu. Yawan pahaba pain pali wan sins karading kibriyaya. Barawisa diyawan wiye wansa dawan balatuan wan kay kisa, aw mo kilay na namin. Latuan wan kay kiba mihta, diara sutpaskan ka ba? Yawan, wan mihtara mangkansa. O itinaipaskan ka ba, anay bila yam ni ka ba wan kansa. Lawan na 19, wanara, nako isa. Kasbri ka pura ba? Gat parana ingni ka, dahara ay sisa. Man heaven ba ra lapta pain kiratem heaven ba man pura ra lamla pura ra buki kay kumatem diara yamne pain kira ray tapia diara yamne prana pura ra walpa sangni kabasin witin ni tadaukan ba wan may sapakisa. Diara sud bayawan ra wan may sapakisa. Gat kumtara baraba. Papas kara kumbara sa. Banuwi na diara na ni babaltag pia-pia. Dawan. Paskan ka na ni sudba. Wan mari kisa dawan latuan ka ba. Dawan ba ay luhpya na nila latuan sa haw. Salmo 33, 5 para kaysa kay kaya diyawan wisa pa. Witin kasak kalaka, barawap ni laka. Laka ba? Witin latuan kay kisa. Ay latuan kalaka ba ni tasba na bak kisa. Painwali ba huram mo ka? Tasba na dawan latuan kabuhi bakwan. Kuna mana ni sika bariya wan tapias mana. Bara bariya wan tapiasi. Trabil rawa matem man yaura mangkaisma. Yaura wiyaisma man patkam. Jeremiah 31:30 daw isa. Yang param takri. Witinra lahiwina yang latuan palimay kay kri. Dan kayara latuan ka bahami taninam blikis na yam ni mandaw ki. Yawan ba yam ni mandaw ki kabiadukiara wani na blikis sa dawan ba. Yawan mi tadawan ra plikras. Dawan buy wan plikis sa yam ni daw biadukiara. Ban kayara latuan ka wan kay kisa dia sa saura ka man mihtawitin ra wan tapya ka turisat nga ni ay sa madawan mapara ay sa masin ko nawitin latuan may kay kisa padin sin ridi sa may kaya muhki laikra bahasad dawan ka ba wala bara saki apo dawan ba wan mari kaya wansa nah kilatuan wan kay kiba anaipin kabriba sinuitin baha nani diartara nani daukan ba tasbara tang ni nani bako dostara nani kabo lakon daywan sat ka nani baharawal pastan ba wan kupya kraw kisa witin latuan wan kaikiba bara sinyawan dukiara witin ay raya ka wan kan manduk ya marayan naiwali ka witin ridita kisa bibi baku balras naiwali ka king nani king ka baku balay sa
ano itinuplamawan ka kay Kras. Asih que ready tax, ready kay sa takaya, ready tak masakaka, witinual parauma. Manani once makidawan bila baikra walaya, anda daw kaya, kaysa yawan dawan bila walaya, anda daw kaya. Tingki pali mo hikilay ka na nani, nahadila na mananiwali, babansui para alkibre daw. Dawan kumiba nila yamni Maymunah Radia. Hace años escuché que Jesús volverá. Con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está. Pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vida levanta, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía, pronto nuestro Rey vendrá. Y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vida levanta, la redención muy cerca ya está. Atención, la vida levanta, la redención muy cerca ya está. Jesus painkira,
Tiara sud kay kisma Pinasma ay lukyasi Ay luki kami Mamiunik kami Panas mabayang Pahin kiratas ba Kausin pahin kirasa Brana pahin kira Dikansa Jesus pahin kira Sa sunod sa salisin kanyang kaiwanan. Yubapain kirasa kati kau pain kira Namasusin kain kirasa Jesus kau sunod Jesus kau igni Ensal na ni sutur kara Desde Bilwi, Puerto Cabezas, Nicaragua, transmite Radio La Voz de Dios, la señal que viene del cielo. Parawitin ay bila baikrat para ni Aisikan. Mananibuhiga at rasirinlux para mayo na sinyas. Witin balataw kaya awar ka ba at ay makansabam na. Katrapuram suni mayo ni Bas. Witin kakasbri kapura ba? Kasba kabo para lingkar mananisin paskan ba? Dawan Bila Baikra Radio ka. Dawan yam ni Maimun Biakumi Vanira naha radio kawali ay karni kais ka ansakat dimiwina ni Wasutra. Iyang naiwa brinki sayo na ni Dawan Bila peace kung share munaya. Barawaku Dawan latuan kalakas tur kawa yawanan ego ko nawaya pa kaway makumpan ka brinka edukiera. Mam na yawanan ni kaysa Dawan Bila bara kaway edukiera. Iyang brinki sa Dawan rapuri sunaya barawako Dawan Bila baw na share mo na edukiera. Iyawan ay sa heaven rivis mawa Abraham, Isaac, Jacob gat ka. Iyang Dawan ki tasba heaven wal papas ka. Tingkit may banguis na nayo at kaway makumyuing ni karaya yu baywan ka ayong kirawala kung wan kisma manlatuan kam laka badukira yam ni kam upiampit ka bara blesen kam badukira tingki may wega kat natapo sa dawan tira sut ba manwi na balisa manwi na wan kisma bam na tingki kaway makumayo banguis na yang naniban sa ura kiras na naman baklaton wan kay kisma wakaw dira tarasa Master na hawar karayang na ni Manbilang ba holy kira baridi taki wangrisa manwina peace kumalanta kaya naha na may sanih karavila naha si karaya kaya laka yabi bila ba raya ban kaya rawan briwaya bila para sokisakan laka rawan briwi bila nawal naywatikan kaway makumraya wan saks para wan sol kara tatugban ka kung kavya
Barawaku spirit rarawi buwan ka kumkabya. Ansa-ansa kat naharadyo ka binka. Wali na ni sutrasin. Kiyama na ni banira. Walan kabya barawaku witness ba ako kabya bahabasin. Man bilam smal kaya. Adar ka wan karambakat yawan na ni. Akas keras radio naniku. Televisyong nani kani anik walwi kam nan sutsmal kiwasin. Man bilam rayam ni mudram kabya. Bless mudram kabya. Yang naninako tingki may man bilam holy kiradim yawan na Jesus ni nara. Amen. Ay taniwa pa yawan na ninayo wan temi kabako brihaw laba ninamaki sa identidad desconocida. Identidad desconocida. Yawan na ni wan bila katay sabi ka man ninamba kakaira apia. Arapia ka man bayas masapa no apia. Kaysa yawanan bahaba dia tankara sa paminit kum laki kay dawan bila na rin. Yawanan ni laki kay sipsa John Gospel ka chapter 1 bara verse ka 19 bawina yang ay si kay kiberhiwi wise na 25 bakat. Nahara John Baptist dukiara turi pain kira kum dawan bilara aysan sa bahari yawanan ni wantan kabri aysa dia dukiara nahatemi kaba man bayas masapanua pia. Yawanan ni bahaba minit kum tan ka turbi kay sa dawan bila nara dimiwan kabe. Nako sa dawan bila ngay si kay kuna Diyan ulban ka. Chapter 1 bara verse ka na ni 19 wina 25 bakat nako sa ay sa baninara luhpia baninara spiritoli kira yung paninara si. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle. Nasika diyan ay san witness ka naniba. Junani bara farisi nani mita Jerusalem muna wahabisaki blikan wan janara makabiwala edukira. Para na ako makabiwala ta. ¿Quién eres tú? Man bayas maki. Bors ka na ni 20 bara isa. Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Para makabiwalan ka barawin, man bayas maki. Barawitin, kuninay saras kasakarait bakat nako ay si Wisata, iyang si kakray sapia. Y le preguntaron, bam na klima kabiwalata, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Bam na makabiwalan, Wilman badi aki, maniyas maki, man Elías balayakan baki, barajan mitawin. Apia, dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Bam na klima kabiwalan, man babaha prophet balayakan ba? Barajan mitaklibin iyang baha apia. Chapbors ka na ni 22 barawisa. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Mam nakliyay mawala ramaka biwalan. Maniyas maki. Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos dice de ti mismo? Manuan wiso el bansa kaka man bayas maki. Iyang naniblestos na nahasturi na brisi iabri kaya ay bliki bangwan uplika na ni bara. Bara man self mitaman ba dia wisma maniyas ki. Bara ay mawala raklijan mitanako isata. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pamnajan mitanako ay si wisata. Iyang si kabahabila bay karakum uplay urastas bayara tuy lalmara bila bay karakum winiyaba mananigat yabal kabaridi dauks para baku prophet Isaiah bahasturi ba aysan katababaku baku sinnaku isata. Los que habían sido enviados eran los judíos. Ba naniblikan kan basika Farisi nanimita blikan kan. Los que habían sido enviados eran los fariseos, Wisa. Bahan naniuplika blikan balankan basika farisi naniblikan balankan farisi nanimita diyan ramaka biwalaya diyan rawalisa diyan bayasa sapa. Para aku borska nani 25 para Wisa. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni profeta?
Man bansa kakadia mo ni platahbi daw gisma. Man karay sapya, Elia sapya, an prophet balayakan ba sinapya kakadia mo ni platahbi daw gisma. Pamna Jan mitawisata. Juan respondiendo les dijo, yo bautizo con agua, para iyang likauplara lini baman tahbi daw gisna. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Sa kunamana ni tilang barupla kumbara sa mahamana ni kaikras. Naha bila baikra na ninawalaki kay kiaumatem. Diyan ba, wantan kabrisa, dawan mita wahabi saki blikan waiti kakumkan misyong espesyal kum daw kaya. Ani ba kan diyan misyong ka ba? Enderezad el camino del Señor. Diyan misyong kabalan kan ba? Misyong espesifiko. Dawan mitablikan balan ba? Jesus Christ, aula ba? Kainara, yabal ka ba? Ready daw kaya. Yabal ka ba? Clean mo na. Yabal ka ba? Wap ni daw kaya. Diyan misyong espesifiko kan babaha. Bapa diyan tema kumuitin brismalki kan ninamaki sispel bilara. Arrepentimiento. Diyan temi ka ba? Desviertakras ka. Kupiam laki banks. Baha diyan temi ka kan. Witin mahkapawi bal siptakan bara. Witin dawan mita belikan balan bakway misyong ka ba kumplir munaya kan ba mita. Witin mahka jardan awalara. Iwiwih witin winan kakundaw kikan uplana ni ramana ni kupiam laks barabaku heaven king kalaka ba patwan lamarasa parabahas malkan kawalu yan ni sutba liwra iwi awya bara ahbi daw kikan diyan ba nus madia mo ni nahara bila painkiran na ni nara kay kumatem diyan ra makabiwala bliki bangwan parisi na ni mita diyan ra diyan bayasa sa pa manani wiratan ka brisma sa panuapya sa kunadawan bila batan ka turbi minit kum dinyaw na bara nahar interesante sa naha makabiwalan ka nanina diyan ra wihwalan naniba kanuan temi ka ba si kawisa identidad desconocida maninamba nuapya kakairapya arman bayas masapa nuapya kawira nat kawala ray sabiga ka man bayas ma manani winaulma barani tani rauma para nanara bahap bawalugi kay kiwaram tem janara pregunti ka nanina daw kan na interesante na ko isa man bayas makiwisa barabaku witin mita na ko ay siwin yang na karay sapias na manus madyan mita diya mo ni bahatur kawin porque upli ka na ni blikan wan kanya ba bahna ni upli ka ba no takayawan kan tan ka briyayawan kanya ba diyan ba Christ balayakan ba Mesaya balayakan ba bahasa pa witin ni tan ka briyayawan kan upli ki na ni bara muskilay karani manus ma yawan ni nusa kau Jesus balaras kau Jesus ay subitakaras kara diyan paskan diyan ministeryo ka ba pasta akrikan diyan ministeryo ka ba widan takanya ba diyan sila kara mangki King Herod mita nana dagban baka dyan ministeryo ka ba natamangkan ka. Mahawi na ministeryo wala kung takrikan ba si ka Jesus Christ ministeryo ka ba kan. Mamna dyan rablikan wihumakabi wali bangwan ba si kupli ka na ni ba sirang iwi ay darawalas ka Mesaya ba witina ni rabal sorpresa ba kwalgbiya. Witina ni lugi kan dyan ba Mesaya balayakan ba Christ balayakan ba si kalugi bangwikan. Pamnawitina ni ay dudi ka ba wina takiwaya dukiara wina tara katuwih makabiwalaya belikan wankan na belikan wankan dakni ka upli ka ba sika na parisi nani upla walap ya parisi nani ayul bara ayul bara tara nani barakan kanya ba bara parisi nani kuki dakni ka ba bahna ni mita upla wahbi saki belikan wan mananiwas jarda nawalara wait na kumliw ruplara tahbi daw kiya bara wihmaka biwal suitin bayasa sa pa o sea que witina ni duda kum bribangwikan sibring kum daw kibangwikan kan bekas prophet na ni sud balasi wina Jesus Christ dukiara ulban kan nani babalay makayabab kan bamita witina ni sin kan kadrabriya
wan kan baha baba Christ balayakan ba bahasa sapa bang na belikan wan uplikan na nina wiyaya wan supla kum inosente witina ni dis work kum daw kaya misyong kum kumplir mo na ya ba man wan sa janra wi makabiwalan man bayas maki man ba Christ balaya ba bahas maki ar prophet balayakan ba mans maki para jan mita clear wisa iyang Christ apia para prophet balayakan ba sinapia sakuna yang sika Chaptika 23 barawsa yang sika bila baikra kum tuilal mara winya ba mananigat yabal ka ba rididaws baha profesi ka ba nus mayaisan kan prophet Isaiah pat aisan kan kau belasira Jesus Christ kau balaras 900 o 1,000 mani na ni Christ balaras kay nara prophet Isaiah aisan kan baha profesi ka ba para baha babal janra ay makisa nanarewan na ni pain laki kay biasa kaka mananin nus maki gat prophet ka na ni gat mita Israel country kara prophet na ni bliki kan ba wira kung takas kan ba malaki askat bal prophet kali bukras kan dawan mita Israel country ka pura para baha time ka na ni baluan malaki as baluan wina aproximadamente 450 mani ba luiwan kan prophet kumisin kli Israel ra buras kan o bukras kan gatmita bara ba time kan nani baluan ba bilara Israel uplikan nani ba sari bribang wikan ini bang wikan dawan ra winikan baray pura sunara nani ba tilara naku sinaisikan dawan dia yang nanira lulki eswiram ki dawan na dia yawan na nirapat lulki wansuin saki dawan prophet ka kumisin kli yawan na nira balaras na dawan bila bawan smal kaya dia takan ki dukia na dia taksaki nah kisaki dia dawan bayawan na ni wan saur ka taka mitay mawan bayawan na ni wina sakan ki maayim nakarayula bayawan na ni wina wahilakan saki para baku na ni upla na ni wa duda raulakan ba 450 mani Paluiwan ninkara last prophet. Painwals, kli last prophet kumdawan mita bukan ba nina Juan el Bautista. Witin ay subitakan ka ba barabaku pawan baradaukan kanat kanani ba kay kumateng prophet wala na ni blasira kan bawal kasak pali different para kumbrisa. Marabaku bahayua pali henerasyon kauplikan na niiwikan bawal sinuba diferensya tara kumbrisa witin daukan ka nat ka bara iwra wihta bara o sea que praka dimara wihta bara patapira na niba sinjan ba uba pali diferente kanupla na niba tilara mo ikilekran man ba nakis makiupla na niwi na tilara manupla na ni iwan ka nahayawan na ni one henerasyon ka iwi na tilara wala na ni upla mundano na ni iwi bawal kumis makaka entonces man katsinua pia maniyas masapa blesto man barayang daukan tibadawan mita wahabi wansakan sa kaka diyan baptisiwa tawabaku diferensya kung baraka mantas ba mundo plika mawan ra daukan kam aisan kamiwan kam wapan kam barapatam pira wihta na ni basin diferente apia sa kaka entonces man yas makitan kam pain pliki cakes man baya man an sa winaulma mananira auma mantan kam pliki yawan na ni pain laki kay kayasa man wali kay diyan ba misyong espesyal misyong espesifiko kumblikan balankan ba misyong ka espesyal ba tilara man nahara ay sinapainwals Matthew chapter 3 para bors ka 4 bawin na diyan daw kan nat ka kan ba naku isa Matthew 3 para bors ka 4 bara Juan estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langosta y miel silvestre. Bara dyan witin ay kwal kadimi kan ba kiamil taya nanini paskan kan. Baray may sa wila kumbrikan ba daywan taya sa tuwala wal paskan kan. Bara baku witin tikan pataba tristrisya nani bara nas malaya wail nas mawail laya nani bawal witin ay pataba ku pikat.
O sea que Israel kontri kara Jesus Christ balan piwa nanira bara jan yuwa nanira sin upla lalah kiranan ya ilal barakan upla yuya kiranan upla rich nan ya ilal barakan wala pain na ni baman dimi na ni barakan an bahak wala pain na ni dimi yuya kiranan ni ba upla umpira na ni ay puki prawa ya wantapikan upla umpira na ni rabah kikulkikan upla umpira na nira nayara sakit nayara laki beribangwikan bara aun Jesus gat church ka batilar gat tawan ka church ka Israel rabara kanya batilar sin lalah kiranan ay lalbara ka bara nanara diyan daukan kanat ka kwal ka dimara wihta patapira nani aisan ka basin diferente wa diferensya tarakan bamna upla nani iwi ba katsin wal witin uba palias la parauras kam witin ba tui lalman nanira kau taukikan tui lalman nanira ay makikan dia muni dawan wal konsagrat takikan dawan wal aisikan witin ay ministerio kamah katakri kaya punto kan bara witin dawan warka na tawra beritaki waya kan bamita witin upla nani tilawina taki aparte radawan wal aisikan witin mah kai warka badaw kaya basin selaka baratan kabriaya bara spiritoli kirawina sin karni kaya via dukiera kan bikas diyan misyong kaba especialmente balan kan babaman sinapya kuna diyan piwa kung pali gat mita belikan balan kan o sea que tal vez gatuan kan kau piwa yari wabia sakuna diyan balan piwara iwi generasyon ka uplika naniba kasak pali kupia karna taki bangwan uplika nanikan dawan uplika nanikan sakuna dawan ra kakay rapia baku bangwikan aisan ka daukan ka nat ka wihta naniba dawan kakay rapia baku iwi bangwikan dawan tan kasin beribang haraskan para diyan piwa basin palikan bamna diyan ba witinisti pali ay ministerio kana akri kayawan kan bamna witin uplai uras tas bayara tui lalmara taki wihki dawan walai si konsagara taki witinai ministerio panatakrikan nakis mamuhki laikara nani yawanani nakisa wan daukan ka aisan ka nat ka wan patapira wihta ba diferente saki uplan nani tas bariwi nawal harapya sa uplan nani wan ka ba wal bako sa yawanani painwan tan ka pligi kay kaysa upla wala na niwan ka nat ka bawal semsat sa kaka entonces yawan na ni kau trabil tararasa kau trabil brisa wan daw kan nat ka ba gatuan ba katapyasa blesto diferensya kumbara kaya sa gat mita muwabi wan sakan muwan blikan balan ba kupya la ka ba ikatiwaya ka diferensya kumbara kaya mamna dyan mah kay ministeryo ka ba kay karam takrikan bara palira sika Israel pueblo ka, Israel country ka, tabri banguy ka naniba, leader ka naniba, sintahiwi banguan. Para dyan upla tila radimi upla wala naniwal, tawi iwan ka, nat ka naniba, sinuitin practice takras kan. Para mah kawitin jarda na wala raiwi wiki, bila bay kara winikan, manani kupyam laksigat tingay makaya, laka bapat baylasa. Wamna baha smalkan ka ruplay lalwalo ya naniba mah kaliwra iwiwikan diyan bara utinani tahbi sagbe dukira. Baha tahbi sakan ka lakaba tokin ka marikikan wan saur ka wina wan kupya lakaya tokin ka ba dukira diyan ba daw kikan. Dapat klera isan sa Matthew ulban ka chapter 3 bara borskan nani lembara au matenako isa. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yang mana nira kasak palimaywis na yang daukis na ba? Sika uplara lini wina tahbi daukis na. Liba waluplara tahbi daukis na ay kupya lakaya dukiera. O sea que wan kupya lakan ka tokin ka ba? Libara tahbi wan dauki liba wina wan saku yatem bahwa kupiam lakaram tokin kabaku. Para diyan ba upla na nira klerwikan. Iyang kasak palimana nira mayiwis na. Iyang uplara lini wina
liba wal uplaratahabi daw kisna. Sa kunananaraisan nawali bagay. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Sa kunayang ninirawala kumaulay ba yang mita sus kawa, bitin sus kawa sin lakaya si paitanya pies na. Es más poderoso que yo, witin bakaw karna kira palisayang way. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nanaranaharay suya bors kanawali kay. Wisa, witin uplaratah di daw kan kabya balika spirit ni para pautan. O sea, diyan ba klera isansa? Makabiwala nuplika nanibara. Witin, wibya kaka despistar muniswinsa. Porque nus madiamon. Pari sinanimita makabiwala blikan kanuplika naniba diyan si ka spiritu inakan namita spiritu waitnika. Kan ba mita witin painukan baha pari sinanimita blikan wan ba witin ramaka biwala witin bayasa sapa. Paruplikan nanibara despistar muniswin. Wiyayawan sa param pan ka param paliwiras kan witin yaba. Aunque diyan sip kan witin pain wiyaya witin yaba. A pesar de que painaisi kay kumatem right witin yaba winsa sa kuna uplikan nanira wira prakan karabaku witin wikan. Nus madia muni kan kita suplikan nani jan ramaka biwala blikan ba lukan painwal blikan waraskan. Manan nus madyan radia takan ba lukan painwal blikan waraskan. Jan si ka spirit wait ni kan namitanukan witin radia takayakan ba an baku uplikan nani blikan wan uplika upla kupya karnira nani upla wibya kaka witin jan ba chip lobo bara layan nani tilara wan ba baku prais kabay tarawalikan. Para mapatuplikan na nila despistar monisuikan, manbayas maki, uplikan na ni mitamaka biwalikan. Manwanwis man bakrais balayas maba, balayakan babahak smaki, arape ka Prophet Elias balayakan babahas maki, araman bayas maki wanwis. Para dyan mita klerwin, yang krais apya, kasa kler pain kirawikan, yang balaya ba, Christ balayakan ba, yang bahapya. Bara yang prophet balayakan ba sinapya. Aunque rightly ka baha prophet ka balayakan ba witin, porque chapta nani, Matthew lem bara borskan nani, sips makay kaya, Matthew lem borskan nani, lembara, borskan nani, futin bara kay kumaten, diyan ba, baha prophet ka, balayakan ba, baha wisanaku sa, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Witin sika, baha prophet, Elias balayakan ba, diyan kan wisa ba, Jesus mitay si uplanan ni rawisa. Entonces, baha wal kay kumaten, diyan sika, rightly ka, prophet balayakan ba, Elias pas balayakan, baha ba, Malakias, Prophet Malakias ulban ka chapter 4 bara kay kumatem. Wanay si sa Prophet Elias bakpas balayakan kau Jesus Christ balaras kay nara. O sea, Messiah kau balaras kay nara Prophet Elias bakpas blik ka balayakan. Para baha bila kay kan kabalikatan ka bribanguikan baha ba ulban karakan ba parisi nani junani kan ka bribanguikan. Bara baha balayakan ba bahasa kiwi sisin makabiwali sa kuna John Clerwi sa iyang kraisapya, iyang prophet balayakan ba sinapya, kuna iyang nabila bay karakum, tuilal mara bila bay karataki ba yang sna. Manani dawan yabal ka ba, wap ni daw, baha ba yang sna. Entonces, naharalaki kay kiol matem. Diyan ba, iyawan na ni Nusap, prophet tarakumkan, prophet na ni sudbaluan ba, luiwan ba wina, prophet kau tara kumbaku Jesus palimita saki winsa. Jesus bilaw sa diyan ba upla nani ay subitakan ba tilara kau upla kau tara ay subitakan ya ba diyan tataba. O sea, más que un profeta, más que un discípulo, tara sakan sa diyan ra Jesus mitasip so Matthew chapter lembaw inay muhtaray si kay kaya diyan do kira Jesus mitupla na nira witness ay siwi bara kay kumatem. Diyan ba
wait na kum profit na ni balay subitakan bawi na kau profit tara ba kukulkan kalakaya ba. Por dos razones. Número uno, diyan sika gat luhpia palira tahbi daukan. Manos manpens tadi mo ni kay gat luhpia ay wina tara gat bitablikan ba para tahbi daw kaya. Mananinus ma-profit na niwala blasira bara kan ba nungka wartara na ni say nahikakira na ni gat walay sika na imawan por ejemplo kum ka ba Moises ba gat palimita yung profit na niwala wal Moises wal maywan isis na ba ku profit tiwala wal yung isaras. O sea, eran grandes profetas kan ba na ni sudbaluan ba sakuna na diyan ra kautara saki ba sika motibo wal dukiara. Numero uno, gat palilupya wait na gatay wina tara palibako blikan balan kan radyan mitatahbi daw kan ba. Numero dos, dawan Jesus Christ aula yabal ka bal clean mo ni kan yabal ka wap ni daw kaya blikan balan wait ni ka bawitin kan. Como que si fuera wibia ka yabal ba tuak ni palisa bara aula wait na kautara kumaula king kumaula bara manwas yabal buba tuak ni palisa bara wimah kayabal ba irbi clean munibas bara baha wait ni ka kautara king ka aula ya ba kay nara balbetem yabal ba pain kira clean bribas bara baha misyong ke special ba si ka dyan kan na baha misyong ka ba kumpir mo na blikan balan kan ba dyan ra bara baku dyan ka palimita sika gat luhpira ay mihtanyal kita habidaw kan ba. Entonces, diyan ba kautara sa winbatan ka sika baha motibo ka rason ka wal bata ka mita Jesus mita diyan ba pura rabukan sa. Dan kabrisa. Entonces, yawan na ni mahkadanta kaya dukira. Nahara laki kay kiol matin. Diyan temi ka kan ba upiam laki bangs. Muhkilay karanani para napakan nani sasmal karanani pasin nani wanwalis maba. Mana ni temi kam bani saki. Mana ni temi kam smalkis maba. Ansa baka. Ansa ba saki. Mana ni smalkan kamba. Arrepentimiento apia sa kaka. Walban sa kaka. Mana ni smalkan kamba. Kawira tan katurbi laki cakes. Arrepentimiento temi kaba. Apia sa kaka entonces dawan wan ba. Kat mana ni smalkaras. Dawan wan ba yawan ni smalkaras. Wan smalkan ka na ni sutba. Jesus Christ lilapas kat brismal kaya piwa na nirabalay makansa. Wan smalkan ka blesto. Upya lakan ka dukya rasmalkan kaya. Man smalkan kang babuyi. Nuwa pya kulpit na nirasmalkis masapa. Yabal na nirasmalkis mabara. Baranda rasmalkis mabara. Utla munta na nira dus munta ani tawan tara tawan sirpi sutra. Smalkis mabatila rasmalkan kamba. Jesus Christ lila pas bakat smalkan kam tila rapo sa kaka. Wan smalkan ka babahki palisa. Man smalkan kam batilara. Temi kamba arrepentimiento temi kapia sa kaka. Napakan nani kasak palimayis na. Man smalkan kam babahki palisa. Man smalkan kamba diskulpi traulis maba. Uba kuala pain di marambupla may kay bedukira ba manulis malkis makaka. Lookout palibas. Lookout palibas. Bahas malkan kam babahki at yasa. Mansmalkan kamba kulpi trauli. Arapya kaka. Wampla bilara. Yabalara. Anya ni wadla muhtar dus muhtar smalki kamakarap. Maniktay kam dimaram kwal kamayan daw ki dimaram sus kampain dimis maba. Upla may kay bedukira ba mas malkis maka. Lookout palibas naiwa kli mayuis na. Man bayas maki. Diyan na mga kabiwala eblikan bagay. Diyan bupla na niiwan kabaiwi batila rupla kum napakan tara kum diferente kan aisan ka daukan kasmal karawihta patapira wihta dimara wihta nevera diferente kan mundo wal asla apya kan mundo daukan ka natka smasmal kan ka wapara pira wihta nani mundo rasmalki ba wal diferente kan diyan smalkan ka ba. Manus madyan ba mundo ranay was masmal karan ay ilal smalki babako smalkan kata ka dyan rai kaya piyakan. Kuna dyan raikan batan kasi ka dyan smalkan ka ba? Diferente smalkikan. Dyan smalkan ka ba? Right gatuan babako smalkikan.
Naiwa napakan nani. Smasmal karani. Muhkilay karani. Yawan sudba dawan bila smasmal karabaku wahbiwan sakan ba. Ansa ba man smalkan kam. Ansa ba man temi kam. Man propósito kam bani ba. Dia dukiras malkis maman. Lookout palibas. Manupla may kay dia dukira baman. Smalkis makaka. Well mantan kam pa impliki kay smaniyasma. Manani winolma anani tani rauma. Man upla walbia dukira man smalkan kamba right pain smalkis mawa may bibia dukira ba man smalkis makaka lookout bas man pain tan kampliki cakes lookout bas yawan ni pain one tan kampliki kay kesa man baya napakan kasmaki man gat napakan kasmaki man Jesus Christ witness kay sismaki lookout bas one tan kampliki kay kesa gat napakan ka John Baptist katababako. Makabiwale blikan pregunti ka para clearwin sa man bayas maki wanwis man babaha balaya mesaya balaya kan ba mans maki arape ka pratit balaya mans maki John clearwin yang sika bahabila bay kara kumpup tuilal mara bila bay kara wali ba mananidawan yabal ka ba wakti daw. Maruplika na ni sika, musma dia mo ni sinduda bribangwan, diyan di marawih tabakaikan, daywan tayawal sa kwal ka na ni basud daywan tayawal si pansa, para may sawila na ni basin daywan tayawal at yesa, maray sarawih ta na ni basato ala sa, witi na ni wal diferente, upla na ni tila riuras, tuilal marabaman tau kisa, patapira wihta na ni basatay kasa, yawan na ninayo pataman raisan bins inyan wal kiskan baman pibangwi presko paindi tih katrataki wismal kayawan bangwis mabika wan yawan na ni ubrin daw kibika baku baman lika pain kaya katlu kibika lookout bas napakan na ni maniya napakan smaki maniyas maki manani winolma an manani tani rauma manidentidat kambaan sa basaki. Man ninamba, man katsin kakairas maki. Lookout bas man katsin man bayas masapakakairat. Apia kumbaku, akis malkis makaka. Well na yawantan kabring kaya sa man pintan kabriram kaya sa man bayas map. Man badawan napakan ka. Right tahiwa ba? Dawan once mabaki. Entonce, muhkilay ka ni walis man ni sutra. Pain wantan ka. Pliki turbi laki kay kan kaya sa iyawan na ni balesto konfirmado right pali kaya sa man ba dawan napakan ka kung dawan wina may blikan balan man misyong kami espesyal ba nung kaya man dia daw kisma ba antemi kamba tiene que ser arrepentimiento para ba kupla ay kupya la kaya dukiras mal kaya kunupla may kaigbe pain di maramba sus kampain ba niktay mangkaramba man buba pain smalkis ba man nina mayo na radukya rabaman taukis magkawel once malkan ka wabahyat yasa naiwa winan ka kumdawan daw kisayawan na nira man right pali yang na right pali dawan napakan ka kumbakos magkaka pain wantan ka bring kaya sa wantan ka plikan kaya sa right pali dawan wan ba napakan ka kaya naiwa marabako dawan iyawan na ni rayam ni wan mundia wan smalkan ka na sudba bales wan mundia. Dawan ay bila rayam ni mundia kumibani wan walram na sutra lay kulatara bris Jesus ni nara. Amen. Wandawan karaban lilia kira balram lawan ayam ni kira ni lawan ayam ni
kirani ay takut bibis ay takut bibis impakikat sayan ra pangkira sayan yawa balil pakiyaw yagatas bay kapay kirara aywan ras daniba wan kakay kaskay Heaven king kalupianani Heaven king kalupianani Liliado kiaraisi Liliado kiaraisi Impakikap sayan ra Pangkira sayan yawa Dalim pakiyaw yagatas bay kapangkirara Sayanil kawina lawan nawalisi Kau heaven tas bay kalkras Kau heaven tas bay kalkras Ya bali ni basin Ya bali ni basin Impakikap sayan ra Pangkira sayan yawan Pangkiyaw yagatas bay kapangkirara Iwan ka tinibantakan Imam Yowel tas baikana Imam Yowel tas baikana Tas bagau pudara Tas bagau pudara Impakikap sayan ra Pangkira sayan yawan balim pakiyaw yagata bay kapay tidara Yang tairawali titas bisnis Ay pranabasin tanpa diri Swasta kaya bal kabadakan Spiritual karaya takrim Nayang storki ay manesti Jesus mayuni yukaya Nayang storki ay manesti Jesus mayuni yukanira Mansin yang kawri ini kara Pranaman pamanay korsa Angel baliwi balbiyaula Umbirala kalatan kasih
Jesus layuni yuba na Yesus pergi aywanis Jesus layuni yuba bansin yang tahu diri sendiri yang sasakrara lila bansin ay wakitila kay kikapni yami kabriri laruan kasih na yang surki ay manis Jesus mayu yubanit na yang surki ay manis Jesus mayu yubanit Narakai kita laban karena ketimusan Jesus sin si puan surga kai sin saukan karang karena kai kai bisa yang dimikli cinta bisa bawa Yesus kinai daukan nawai daukan yang raya paskan kagai taliarai sinsa tain kasaura sutikan sa taliara dimiwa karni kakai krikai kisah yang dimikin cinta kisah dawat mayung kinai daukan nawai daukan yang hebening karas tak bana purkara kuping suluk wail kapini kay sinay kubasa karni kakay kikay kisa yang dimitin sinta kisa gawat ngayon pinay daukan naway daukan yami sa hebe narasa kaya ramay rika Jesus waman bahagai ka Jesus ikan ba karni kakay kikay yang